सिकी गुकठ झिपी बचे जिगो आदि इत्यादि त कया सचेतना बोलिङ्गेको ताटोना ज्याज यहाँका वेचनाको ख लकडाउन व निषेधाज्ञा थोइले अपो मस्त बलात्कार्य घटना ज्याचोङ्गो दो दण्डहीनतया कारण न ठटे ज्याचोङ्गो ढाई थौकने इन्टरनेट या जमाना ख इन्टरनेट जिगो दुर्व्यवहार गठे मठिकेगो थ मस्ते त अनलाइन जिगो दुर्व्यवहार मठिके त मजिके त अभिभावक या भूमिका छुजी अनलाइन उपलब्धि जग मखु जोखिम न ख धैगो झिस वाचाका चनमा थौकने अनलाइन पाखे बोनेगो बङ्केगो चर्चा आफल दो अनलाइन पाखे बोनेगो नाप अभ्यास यागो खन वैचङ्गो दो दक्को थासे ठोहे जक चर्चा ज्याचङ्गो दो अनलाइन खुल्ला आकाशे ख ठिठी फास दबा वयाचङ्गो दुखी बाल बालिका मस्ते त सुरक्षा यामल धका आ धैथे मस्ते त जल खाला अपयना थ मस्ते त जल खला थ ठिठी व मसोपिने पाखे दुर्व्यवहार ज्याचङ्गो दो थोइले मस्त स्कुले वन मखना तनाव ज्याचङ्गो न अवस्था दो दक्को ठासे कोरोना लिचो लान्छङ्गो दो थो अवस्था मनोबल गठेना थकागो धैगो हपाव सल्लाह काट वो ठिट विषयले झिस खलबल याट ठाउँ झि कोभिड-19 सचेतना ज्याजुले सिभिल नेपाल कार्यकारी निर्देशक सुन्निमा तुलाडर ज्याट झि बनातेको दो वेक ठाउँकोले सिभिल नेपालले निर्देशक ज्या भला कै चुना दिएको दो नेपाल बाल सुरक्षा विषयले विज्ञ गठन ना जावेक वेकल बाल अधिकारी नीति निर्माणेन ग्वाल यन्त्रणा दिएको दो अठे वेकल ठिठी थासे समाज या ठिठी वर्गे छाया सचेतना अभियान ह्याकेगो बाल अधिकार मस्ते त झिगो यौन दुर्व्यवहार बाल बालिका समस्या मस्त व मिस्ते त झिगो हिंसा बाल श्रम व सशस्त्र युद्ध मस्ते त लिचो लागु बारे समाज आपाए लिचो लान्छङ्गो दो खय त कया झि वेकै त ठन बनातेको दो अठे वेकल ठिठी ठासे समाज या ठिठी वर्गे छायान आपला आपला सचेतनया ज्याजन ज्याचना दिएको दो वेक अल्कोहल पोलिसिया संयोजक न ख इसिपिएटी इन्टरनेसनल व वुमेन्स नेटवर्क फर पिस शक्ति मालिकाया बोर्ड सदस्य न ख हनिबामा मेजो सिभिल नेपालया कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलादर युवा पत्रकार राष्ट्रिय दबोया नेबोया कोभिड-19 सचेतना लाइभ ज्याजुले हनबना नाप लसको छ रचना जु यको सुबा नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु यातना सुबा छिकपिन्स थपिन्यु ज्याझोले मस्तेउ पारेन छिकपिन्स चाहिँ इन्ट्रेस्ट तया जिटा सट बियादिलो लागि यको सुबा हजुर सिभिल नेपाली कार्यकारी निर्देशक ज्या अधिकार मस्तेदको यौन दुर्व्यवहार बारे ज्याचङ्गो ज्यातालका दिगुली छिट यको भिन्टुना नाप छे यान्चना दिगो ज्या अझ सुठालामा यो आशिकन यनातना यको सुबा आ छे खलबला न्याके जी सिभिल नेपाल धैगो छगो संस्था थो मस्ते पाखे ज्याइ संस्था ख अले झिस छुसु पक्ष ज्याइन्चना दिउ ठुके हजुर सिविन नेपाल चाहिँ नेपाली दक्ले नापाङ्गु बाल अधिकार या खेले जाएको संस्था ख सिविन 1987 ले स्थापना जुइन नेपाली बाल अधिकार बारे यको चाहिँ चेतना न मरु जिके अबले कानुन मरु मनुदेश जी अबले प्रजातन्त्र न मवगो अवस्थाले मानव अधिकार अले राजनैतिक अधिकार मिसापिन्यु अधिकार अले ट्रेड युनियन अधिकारी खलाई बले मस्ते अधिकारी खलाट चाहिँ भचाली पालान्छौ अबले अले एजुली सिभिल स्थापना लिपाटिनी नेपालले चाहिँ मस्ते न अधिकार धुनी
मस्तन झी चाहिँ नागरिक ख चिर गपी नागरिक ख वे कपिनी चाहिँ अधिकार झी तर गपी वयस्क ते अधिकार सिके अपो अधिकार दै अलि वो चाहिँ झी तर गपिन्यु वयस्क पिन्यु दायित्व ख जिम्मेवारी ख राज्य या दायित्व ख चाहिँ सिबिन्यु स्थापना लिपातिनी नेपालले स्थापित छ ल अहिले सिबिन्यु स्थापना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपेण छगु नुङ्गुए पह ख छा धासा जिपी स्थापना जुयाबले 1987 संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि वन पारित मजुनी नेपाल चाहिँ 1990 तिनी व पारित यागु ख ए टुगुली झिस बाल अधिकार खल्याबले मस्तेथो अधिकार दु मस्तेत जाजक संख्युमकु वेकअपिनी चाहिँ नैसर्गिक अधिकार रह्यो मतलब आँखा बन्ने दैको अधिकार वेकअपिन संरक्षण वेकअपिन चाहिँ दको अधिकार यो संरक्षण जुइको वेकअपिन दुर्व्यवहार बचे जुइको अधिकार ओसार पसार बलात्कार अयाली बचे जुइको अधिकार दु वेकअपिन के वेकअपिनी चाहिँ थयमा अबुना पचोना जीवन हनेको अधिकार दु वेकअपिनी थयुपट्टि विचार थय थनाप सम्बन्धित विषयवस्तुले थपिनु विचार न तेको अधिकार बाल सहभागिता न अधिकार दूरका जिन्स सुरी धायाबले मनु त पट्या मजु मनु तेस थेर गाचो कि जिपी चाहिँ भचा पिनेपछि पश्चिमा चाहिँ संस्कृति नाप एकदम सिराई इन्फ्लुएन्स जिया जिस चाहिँ थयाउ मामरुगु ख खन नेपाली मानव अधिकारला संस्थागत मजुनी प्रजातन्त्र मरुगु खासे मस्यो अधिकारी खलाना जिला रगा मनुते अयापति विचारदु अबले अलि झिस मस्यो अधिकार थन स्थापित यात चाहिँ यक्को दुख सीमा ल ध्यामालिका झिज छगु सामाजिक संस्था कथन दर्ता यात यक्को चुनौती बल अलि अभिपति सरकार पत्रकार दक्षिण मस्यो अधिकारी जिस खलाना बले जिस चाहिँ समाजे चाहिँ उथल पुथल हेटस होला मतलब छौ गरिब देश दिशा गरिब देश कि मसला गरिबे दिने छु थरौ खजुला ढका वेकअपिने अया विचार अबले आठ हामा खसा 30-32 वर्ष या दिने नेपालले यक्को रूपा वगुदु बाल अधिकार क्षेत्रले अबले झिके छु कानुन मरु आ झिके बाला कानुन दु हामा खसाला थो जिपति नुगु संविधाने मेगु झिके यक्को संविधाने झिसँग चाहिँ अझै झि सन्तुष्टि मजु तर बाल अधिकारी सन्दर्भ खला खसा जिसेबले संसारे दखले मध्ये बालागु संविधान नेपाली दु छ कि बाल अधिकार यातना छौ मौलिक अधिकार या रूप संविधान नालाका हुदु अब ए जुगुली मस्तेगु चाहिँ अधिकार दु धाइगु खए चेतना चाहिँ व्यापक रूपमा बढी ज्यावंगु दु तर ए धाया न यक्को मस्त जोखिमे लाना चंगुदु दुर्व्यवहार लाना चंगुदु अनि ए जुनी सिबिन चाहिँ देशभरिए जिथा बेन्यङ्क मस्ते संरक्षणको लागि जान चोनागुदु अलि चिना खराइदि चाहिँ जिसा चाहिँ नीति निर्माण या खेलेन यक्को चाहिँ योगदान याना चोनौदु सुरुली सिए बाल बालिका या क्षेत्रीय गुगुन कानुन नीति नियम छु बसा सिबिन थन यक्को पहल याना गुदु अलि सरकार अलि नीति निर्माता पाउना पर्न छलफल ब्याका नीति न्याय यक्को जान चोनौदु अलि जिसा बाल हेल्पलाइन 1098 का सञ्चालन याना चुनागुदु वो चाहिँ नेगु जिल्लाले खुगु प्रोभिन्सले चाहिँ जिसा थो याना चुनागुदु अनि जिसा कम से कम 30-40 वटा जिल्लाले विभिन्न योजना याना चुनागुदु अनि हजुर आफ्ना आपा सिबिन नेपाल आफ्ना आपा जैगन्दी हुँगला होला अहिले मस्ते त जीव यौन हिंसा दुर्व्यवहार तरंगो समस्या ख गठेना थिस समस्या दिन्थ्यो गथे दखले झिसा मस्ते अधिकार खलाबले यक्को चुनौती त दु तर यौन दुर्व्यवहार चुनौती छगु प्रमुख चुनौती रुपे चाहिँ हने भइसक्यो
拿着起就 introduction 呀那不嘞呀不嘞那台的了की起头 programming introduction या बले न धाइदिएर मस्तेपट्टि यौन दुर्व्यवहार धाइको ख दक्ले चुनौतीपूर्ण छाजी ढाबले मस्तेस मम्स्यु पिनसँग जक मकु मस्तेस थ न मस्यु पि मनु त गब्ले गब्लेला थ यु छे ज पिनी पाखे मस्त जोखिमे लाग्यो मस्ते त बलात्कार आइगु विभिन्न किसिम या यौन दुर्व्यवहार लागेको झुले त्यो एकदम चुनौतीपूर्ण ख अझै थो ख चाहिँ पिनेन पिक्यामजु छाकी झिउ समाजे थयाउ अवधारणा डुकी सु चाहिँ भिक्टिम जुल वय बामलामा रगा चाहिँ झिस वेकअप इन्छ बामलाउ चाहिँ निखास वै ए जुगु कारण चाहिँ परिवार पाखेन छुडाइराछ ए ठयाउ ख स्विटन ढ्यामजु ठो सुचकाटी राई दक्ले दक्ले सुचका तल्की चाहिँ ठो पीडक तेस बलात्कारी तेस चाहिँ यक्को मनोबल बढी जु इमौकी जिमसला मस्ते त ह्याउयासा जु खनि इमसला ज्ञानमा अबिटन ताइबखु खनि मा अबु स्युसान ठुक्यु चाहिँ रिपोर्ट याइमखु खनि प्रहरीले उजुरी बिमखु खनि उकि जिस मस्ते त ह्याउयासा जु रका मस्ते त टार्गेट याइ अले मस्त मस्तेसँग थैट बामलाक चाहिँ सुनान यौन दुर्व्यवहार यान्छौँ रका मस्ते के चाहिँ जागरण वाला मस्ते के थो चेतना वाला रासा चाहिँ थो दुर्व्यवहार विस्तारी यनावनी थिएछौँ छाकी चिठा बाल हेल्पलाइन फोन वही भले गुली मस्तेस थ नए वो 1098 वो टोल फ्री नंबर दु थ नए फोन यही तापा तापा थास गामे न यही थने सहरे चिठा लिक्क चोपी मस्तेस न व आठ याना वो छौ फोन या भले जिस प्रहरी नाप मिले ज्या सरकार नाप मिले ज्या वेक मस्ते त जिस रेस्क्यू याना अले पीडक ते त कानुनी दायरा हया इम्ट चाहिँ जेले छेउ सजाय बियो या जान यक्को यान्सो नगदु अरे झिस ठो यौन दुर्व्यवहार ह्यांका वने त चाहिँ तकले पहिला झिस यौन व्यवहार बारे झिदक्को चाहिँ सुसूचित जिमाल उकिया बारे भ्रम त हटी जुया वने माल छौ भ्रम छुटु रासा मिसा मस्ते त जक थो दुर्व्यवहार जुइ ढाउ भ्रम याना मिजपि मस्त चाहिँ आ उलिए जोखिमे लाना चंगुदु मिजते त जुपति यौन दुर्व्यवहार मिजते त बलात्कार जुगु ख एकदमै कम जगह रिपोर्ट जी मुख्य बारे मिसा मस्ते त खाना वातावरण झनमहरु मिसा मस्ते तला कम से कम का ठो चाहिँ जोखिमेका रका छनि तर मिसा मस्ते त आया अवस्थामाहरु उके मिसा मस्त न एकदमै जोखिमे लान्छौं अले झिमा अबु पिन्छ शिक्षक तेस अले समाजे चोपी दक्को चाहिँ नागरिक तेस यदि बाल यौन दुर्व्यवहार जुसा थपी सुनक चोले मजल थ न स्यु अन जाचो न तर वो थपु उजुरी जक याना बिउसा छम मचाइ जीवन बचेजी छम जीवन जक बचेजी मको वो पीडक वो छम जक मचामको मेपी न्याव खुम झिम मस्ते त न प्रताडना बिपु उके मेपी झिम मस्ते त बच्याउन जिम्मेवारी छ त्यामा उके बारे उजुरी बिमा उके बारे जी सुसूचित जिमा र मेपी त न थोखया बारे छ ल्यामा अले मेउला ख दक्वेसा धाइकी थो दुर्व्यवहार चाहिँ थगु चाहिँ कुसंस्कृति याना वाला अठेरगा तर थोला झिउ समाजे पहिला निसी व्याप्त ख आ झिस यक्को खलाना आ यक्को चाहिँ जागरण वगु आ यक्को संरचना त दु बाल हेल्पलाइन थे संरचना त दुगुली झिस यक्को थो चाहिँ घटना जुगु थिएछौँ तर नापा निसी दु अले आथो यौन दुर्व्यवहार चाहिँ झिस चाहिँ बलात्कार जुन कि जको यौन दुर्व्यवहार जुइरहेका थिए नि तर ठिक यक्को चाहिँ फरक किसिमलाई नवाना जको यापट्टि नजुय मस्ते त चाहिँ नाङ्गा तया इम्ट स्वेगु थयुन थ चाहिँ थय त नाङ्गा देका मस्ते त थय सरी केनेगु मस्ते त विभिन्न किसिमका चाहिँ अश्लील शब्द त ढागु अश्लील अय साहित्य अयपट्टि केनेगु अले मस्ते चाहिँ नाङ्गा फोटो काया उकि चाहिँ बीच बिखनियागु अले आला दक्ले अपो समस्या खन्दै चंगु चाहिँ इन्टरनेट अनलाइन ख इन्टरनेट अनलाइन नि जिस स्वेबले मस्त मिटा जक चोन थिचो अथवा ठौकनेला वो छिराइ शिक्षा न आ अनलाइन यक्को खास याना प्राइवेट स्कुल टेला ज्या चंगु जुमे शिक्षा दाइ टीम से दाइ गन ज्या छनि अले इन्टरनेट अनलाइन झिस स्वेबले मस्तेस ए मामलु सन्चन फेसबुक सोइचन इन्स्टाग्राम यान्छन अथवा गेम से एडिक्सन जुल रगा छनि तर अनन मनु त मम्स्युपी मनु तेस मस्ते त पासा देका चिची रकपी मस्ते त सम्पर्के वया भएपछि चाहिँ आइडेन्टिटी लुके याना इपिना पासा ज्या इमपति
इमोपट्टि नाङ्गा फोटो खिच काया इम्त चाहिँ जे छन् त त्याया ढका चाहिँ फके याना एना अनलाइन येन यौन यान्चोङगु यको यको घटना वगुदु व बाल हेल्पलाइन घटना न वगुदु जिस गुली घटनाला जिस प्रहरी उजुरिया आया पिमनुटे त संसाको न सुधा हजुर अहिले उप दैथे यौन दुर्व्यवहार दैगो थहे मनो त पाखे ज्यादो अहिले मुस्ते माया याव ठे तना तने भयो किस्म खैट माया याव गु किस्म दुर्व्यवहार याव रका मस्ते गएन सिक्यो मस्ते त झिस चाहिँ पहिलाले सिए थयुपट्टि थयु शरीर थयु म थयुपट्टि मे चाहिँ थयो अधिकार दूर घाउता गुख चाहिँ सेनेमा जिट सुनान मय कठेना नेटाले गुली सिटुमा माया ढका थियु अलि गब्ले प्यातया गब्ले चाहिँ मय चाहिँ छुराइ चुप्पा नेउ अय याइब्ले मस्ते त झि मस्ते थैट मयो किसिम व्यवहार याउला निर डुपी मस्तेस न सिके भए गुम मनु मय हैन गुम मन त मनु त वल्की मस्त चिल्लादना खोइ मय इम त छु याउले मयो जिफु वो चाहिँ झिस छेच पिन्छ चाहिँ सिके माल ठुइके माल अले छि धाइदिल नि वो चाहिँ झिस रिसर्च यानौडु यक्को रिसर्च यानौडु सिबिन जि थए संलग्न जुया तो यौन बाल यौन दुर्व्यवहारे यको रिसर्च यानौडु अनि जिउ रिसर्च अनुसार चाहिँ 12.5% बलात्कार दुनी वो चाहिँ हार्ड नाता करने बलात्कार ख वो ढाइ थयाए छुराइ हिया नाता डुपी मनुते चाहिँ बलात्कार 12.5% अले कम से कम 82% बलात्कारी त चाहिँ मस्तेसँग छुन छु रुपे मसुपी ज्याचो नि छेलिक चोपी चाहिँ जला खला त जुय थया अभुया पासा ककाया पासा मुता पाजुया पासा अले दाजुया पासा जपी अले शिक्षक त ज्याचो नि गब्ले चाहिँ चिकित्सक त ज्याचो नि य अले ए जुली झिस धाइ नि सुन मनु तेस झिमस्ते त गेना व्यवहार यान्चो न झिमस्ते स वेकअप इनुपट्टि चाहिँ प्रेजेन्स दैनी वेकअप इन लिक वबले ट्युबले छु मय ठेचोसा अबले अठयान दिमते लगाते हामा मस्ते त न सेना टेमा मा कि जित अठया मय जित चाहिँ ठी मते ढका झिजो मस्ते त सेना टेमा अले मस्ते स चाहिँ तकले सुरु ठयापट्टि प्रयास याइ नि दुर्व्यवहारी प्रयास याबले मस्ते स चाहिँ जित यामते जिमा अब पिन्त धाइबी ढका धालकी तिमी बच्चा हचकी न जुय तर अय वातावरण दैमको मस्ते तला ख्याट अफु अले मा अब पि चाहिँ थयो इज्जत या सवाल ढका चाहिँ तो सुनक चुनचुनी अले वै फाइदा चाहिँ अब बलात्कारी अथवा यौन दुराचारी पेशकाई खोजी हाउ या साथ छिपी चाहिँ त्यो विरुद्ध थाउ आठ न दैमको ढका जाय अले मेउला झिउ समाजे झिस खै खनी मिग तिने अयौ चाहिँ महे सिलिङ्ग वपट्टि घटना जुल मला बचाङ्गे सुनसरीले बलात्कार न मुनिस मस्ते त साना न थकल मला झिस आ निर्मलाई त न्याय ढका थाइछन गुली वर्ष दिए ढुङ्कल अले ज्याचन छोटको डक्को छ्या ज्याचन एकला दण्डहीनता ख अले पीडक ते त सुचाइ मनोबल बढे ज्याचन ढासा अपा ढौ चाहिँ काण्ड जुइ ढुङ्गाला तिमसँग पत्ता लगे या मफु जिमसँग या छु पत्ता लगे या ढका इमसँग अया मनोबल दिएका छन् अहिले झिउ समाजे दण्डहीनता चाहिँ ठुली चाहिँ मौले जुया छन् कि यहाँको पोलिटिकल पार्टी जिमा राजनैतिक पार्टी बिजनेस चौपी थया छे जपिन्छ छम पीडक जन हल्की जिम त फोन वसा वो मचा छुजुया छन् र गासुना निनेपछि फोन होइ मको ओ 12 वर्ष मचा छिपिन्छ रेस्क्यु यान जिम्मापछि मचा छुजुल र गाव मचाइ पक्ष नमार त सिकेन वी त रेप यामा मनुयो बारे चाहिँ निने त फोन होइ गब्ले ठुली चाहिँ डर धाक धम्की न भई मखला थोयाट कि चाहिँ थे यान बी ठाउँपट्टि अछि न भई अहिले ए जुली झिस चाहिँ त्यो समाजे न्याय प्रणाली चुस्त दुरुस्त यामाल अहिले वो डर दुनी मनु टेके वो डर झिस चाहिँ बिस्के छे फेके माल डर गेना वनी ढासा खन न्याय चाहिँ जुई ठाउँपट्टि विश्वास दत्तुजको डर वनी नि मखला आजि त न्याय जिमकु जी अन उजुरी या वसा प्रहरी वसा अन्य ठाकु अन्य झिच चाहिँ हन ठ्याउ शास्ति जुई झिउपछि इज्जत अन्य वनी अय डक्को जुल्की मनु तेस उजुरी तकन या वनी मकु
अहिले आयुपट्टि टाइम खला खसाला जी आठो कोरोना महामारी नयाना ठो एक्सेस टु जस्टिस दैनी जिस न्याय सम्पादन एकदम तरौ चुनौती बैचौँ कोर्ट लाइक अदालत त बन्द जुल प्रहरी पेसन बलात्कारी घटना टक्क इन्स चाहिँ अछि बेल बिहा चाहिँ मनुते त टोटा छैन छाकी कोरोना कारण मनुते थामहरू अथवा कसैले तल्ती कोरोना सरिदिएका अहिले फोन या त मनुते त गनवना उजुरिया भन्यो तापा तापा ठ्या गामे जुन्ती ए जुयान शास्त्री ज्या चोङ्गो अहिले उकी झिस चाहिँ थया संरचना त दैनी संरचना त चाहिँ बाल मैत्री संरचना त जिमाल मनुतेस निर्धक्क साथ जिठन चाहिँ सुरक्षित जु जिठो खसेर यासा चाहिँ जित छुन चाहिँ अयाउ धम्की वैमको चुनौती वैमको ढगा सिल्की मनुतेस उजुरिया नसला ग्याउजको मक्की खनला पञ्चेला याना सुते बादु सुया चाहिँ साथले चाहिँ पहुँच तिनसय जाति ढगा मनस्थिति जुन चाहिँ छने चाहिँ अले लकडाउन व निषेधाज्ञा ठोइले अझ आपा मिसमस्त बलात्कार ज्याचङ्गो खनेडो अले दण्डहीनता कारण थटे ज्याचङ्गो ताई ठो बारे न छुको चकनाली सर हजुर ठो लकडाउन अले खास याना ठो कोरोनापट्टि महामारी सुरु जुसाले हे गुली प्रहरीपट्टि डेटा अनुसार प्रहरी डेटा अनुसार चाहिँ बलात्कारी घटना मध्ये 75% घटना चाहिँ 18 वर्ष सिके चिर गपी मस्तेट जुलखनी अहिले ठो कोरोना या न्य चाहिँ झिउपट्टि रिसर्च यानाले झिटा सिबिने चाहिँ नेशनल रिसोर्स सेन्टर नडु चालिरहेको छिपट्टि झिउपट्टि 10 वर्ष यो डेटा सुएबले नेपाली जीकोपट्टि बलात्कार या गुली न घटना दुनी वो घटनाले 60% चाहिँ मस्तेत जीको ज्याचौँ 18 वर्ष पिको पी मस्तेत तर ठो कोरोना ढुङ्गा चाहिँ वो प्रतिशत बढी ज्या 75 थिएन त्यहाँले मस्त झन् अपो चाहिँ जोखिमे लान्छौ न वो मस्त चाहिँ लकडाउन जुबले ढाइला मस्त योको प्याउन मरु नि मला नापाठे गनगन चायो वन्ठ्यामहरु स्कुले वनचोङ्गु मरु गामे गामे न छौ गाम मेउ गामे अथवा छौ जिल्ला न मेउ जिल्ला भने ठाकुया चोङ्गुटु तर घटना चाहिँ बढी जुल 15% बढी जुडाइला तर रंगुपट्टि संख्या खव अहिले ए जुली झिसा चाहिँ एकदम संवेदनशील जुया सिरियस जुया चायामाला कि मस्ते त छा टार्गेट ज्या छ सेक्सुअल अब्युज तका अहिले झिसा चाहिँ वो ख तो पुइगुटाइ नि थन ए ज्या छ आ इमोयला ख इमोपट्टि झिते छु चासो ढाइथे न जुइ कपले मुला अहिले छगुला ठो टाइमे चाहिँ मन अठेला ग्या अठेला मनु त ज्ञान चोङ्गुटु एकला कोरोना याना ज्ञान चोङ्गुटु मेउला झि खास्याना सीमान्तीकृत वर्गे लापी मस्तेया मा अबुया जागिर वन अथवा रोजगारी मरु बेकपिनी सुठे बनी चुने ढकाए धौधौ जुया चोङ्गो अवस्था मस्त झन्झन चाहिँ जोखिमे लानु न झन्झन भल्नरेबल जुया छन ओखे चाहिँ झिस बिचायामा अहिले गुली मस्तला अनलाइने शिक्षा काइचोन महला प्राइभेट स्कुले चौपी तर अयापट्टि सुविधा मरु पनि इन्टरनेट एक्सेस मरु पनि थयो छे मोबाइल फोन नम्बरहरु अथवा कम्प्युटर नम्बरहरु अथवा सरकारी स्कुलले अया सुविधा बित चाहिँ छुन व्यवस्था मरु बले मस्ते छुयान चन जे मस्तेपट्टि मानसिक चाहिँ अवस्था गे ज्या चन जी हामीले ग्या चाजका याना चन ला वेकअप पनि किताब बनगा टाइका छिटर घाटा अप छु बन्यो किताब गर्न दु गन्या वनेको झिसरगा छे चोना चो स्टे सेफ छु छु ढाइले झिस छे चोना चो गन प्याउने मटे लकडाउन प्यावे मटे अहिले लकडाउन प्यामा हो यहाँ
new gena ale hana lockdown ne chi chon chonsana गएपछि छेडु जिठे न्याकु कोठा दुला छिमरु निकु कोठा दु छिमरु छक्कु कोठा च्याम चनि पि परिवार त दु वेक अप इन अवस्था छु जी अले झन जिसा खजी सडके न अझै मस्त दनी अनचोपी मस्तेपटी अवस्था जुदु छम मिसा मजा 12-13 वर्षमा मिसा मजा पेमन्यामा चाहिँ मिजपी 16-17 वर्ष पि चाहिँ मिजपी न पचना जीवन बितेया मागु दुबले अय अय अवस्था अले मा बाना पना पचोने मखपी मस्त मा बाईपट्टि चाहिँ स्याहारे हुर्केजी मफुपी मस्त चाहिँ यौन दुर्व्यवहार झन झन चाहिँ जोखिमे लाग्छौँ हजुर मस्त चाहिँ थेदिने जीगो यौन दुर्व्यवहार बारे अपोसिन सुत्तय कने मथा खिसा गएना सिदेउले हजुर वो चाहिँ झिस एकला झिस जी तकले पहिला धाए नि मस्ते त चाहिँ थयुपट्टि बारे थयो अधिकारियो बारे झिस चिर गबलेले सिसेनेमा थयुपट्टि शरीर थयुपट्टि म जिगुपट्टि ख कर्पिन्यु अधिकारमा जिउ अधिकार ख अहिले थयुपट्टि चाहिँ संवेदनशील अङ्ग सुनान ठी मजु सुनान सुई मजु थयमा अभु अथवा थय तटा किँदै अठे बाहेक अहिले अय चिस्ता चाहिँ बिस्तारै झिस बिमा अहिले मस्ते त चाहिँ झिस विश्वासयुपट्टि सङ्कट चाहिँ वेके बिमजु झिस मस्ते त थयपट्टि वातावरण दिएका बिमा कि न्यागु चाहिँ समस्या जुसा न्यागु चुनौती वसा मस्तेसा थपी थन विश्वास यापी मनुटे त दाइ यदि मा अभिके विश्वास मरु छेज पिंके विश्वास मर्सा वे कपिन टाइमको शिक्षक के विश्वास मर्सा वन टाइमको ज्ञाना चोनी धालकी जिट छुयाई जिटए दाइ जुई जिट छे पिटना छोइ जुई जिए हारामा टाइ जुई जिए चाहिँ नक्कलीमा जि अयामा ढका टाइ जुई ढका वो ज्ञाना मनुटे टाइमको मस्तेसा टाइमको ओके मस्ते त झिस छगु सम्मानजनक व्यवहार यामाल मस्ते त चाहिँ हामीले एथिबी मस्त लाखने छिमटा छु मतलब छिमसा सिके माउमरु अयापट्टि वातावरण चाहिँ दैनको अले मस्त ज्ञानी ढगा ठाउँ चाहिँ छुडा छ सुखना ज्ञापी मस्ते त ज्ञानी ढाइको जुल महु मा अब पिन्छ ए सुंक चो आख ब ढगा ढाइ गयो ज्ञानी जे आख बन ढाइ गयो ज्ञानी जे अले तर वो मस्ते छ मा अब त खुल्ला रूप जिट छम अंकल अथवा छम पाजु अथवा छम पासा अथवा पासाया अबु अथवा पासाया सुनान जिटा थरे मखु जाड ढगा गेना ढा वो ग्या चोले नान सोपी मस्ते सव मखु ओके जिस वो वातावरण बिमा अनि ताल कि छुया दुली मस्ते सना धाइ तर छुया चुंक चौ जिमस छगु दोलखाइ ठया गति घटना थो ठ्याक लकडाउन य चाहिँ वे कइपछि फैसला नजुल वो अबुमेसित 10 वर्षपछि सजाय नजुल थया अबु छममा चाहिँ त 7 वर्षले चाहिँ 17 वर्ष तक बलात्कार हान्छ न अहिले वो मिसामा चाहिँ थया माइत धाल अजित धाल अहिले थया छिराइ मले जुइट धाल सोमेसित धाल सोमेसा न पट्यामया अहिले मा अबु मामेसा झन भोबिया चाहिँ कोठा कुना तल अहिले अबुमेसा गनगन यंका बलात्कार जुल अबुमा जेल वन अहिले गामे जोपी डक्वेसा जिमटा चाहिँ राजनीतिक पार्टीले चाहिँ आइन्छ दक्वेसुपछि पहुँच दक्वेसा ढाल सुचका टेमाला जिन्छ वमा चाहिँ त कान कोर्ट युपछि केस जुत्तले जिन्छ वमा चाहिँ त मिठा सोथा सुचके माल गन वमा चाहिँ गन्डुर का म सिके त छाकी मनु त छयल ओ म सिपी थो म सिपी थये मान थये अजिन वमा चाहिँ त बामला या त वमा चाहिँ त चाहिँ बुके त थया वो मिजै त चाहिँ साथ ब्याचो न छा ढाबले थो झिकु चाहिँ थो पितृसत्तात्मक समाजे मिज मनु युपछि चाहिँ महत्व इन्स त रंगु खन वो कारण वो मिज मनु त बचेया तर थया न्या नेरले चाहिँ छिन नेर तक 10 वर्ष बलात्कार लान्छ न एन उही पक्ष चाहिँ 9-8 माननमया अजिनमया हो थयो थयो वातावरण त झिस चाहिँ एकदमै चकनाचुरियाना यंकेमा आउँछ हजुर अले सिबिन नेपालया ताके कोरोना महामारी इले बाल यौन दुर्व्यवहार हो सोच्ने लापिनेको छ तथ्याङ्क टिकाउँदो लाग्छ हजुर हजुर जी नाच धायाथे प्रहरीपट्टि प्रहरीले बलात्कारी जुन घटना त चाहिँ रेजिस्टर जुया चौडु जी स्वेबले निरो सिके अप 2000
लाइक 23 से चान्चुनीपट्टि आफ्नो टक्यो खट होला 1 महिना न्यायो अहिले उकी चाहिँ 75% ट्याबलेला इक्वेजुल दोची सिके अप अहिले झिस हेल्पलाइन चाहिँ ठो ठो लकडाउन या ठो दौडाने 6 महिना दौडाने कमसे कम गुलिवटा 28 वटा घटना चाहिँ झिस जग्गा अहिले झिस थो कोरोना यो अवस्था समस्या लापी मस्ते परिवार पिन्ट अहिले बची नक्टिनी मचा बुपी चाहिँ मा पिन्ट सहयोग यान्छना बले झिस हेल्पलाइन युपट्टि सूचना न यंका छु समस्या दिशा चाहिँ हेल्पलाइन फोन यान दिस अहिले झिस कोरोना न पगेना बचेज्यू अहिले कोरोना यो टाइमे ठो चाहिँ महामारी टाइमे चाहिँ मस्ते चाहिँ छु वो छुराई मनोवेग अथवा मेन्टल हेल्थ युपट्टि छु इस्यु दुसान झिट खबर याना दिसन रका झिस वो इन्फर्मेसन न बिया झिस ठो कोरोना 6-7 महिना दौराने 10,000 चाहिँ फ्यामिली चाहिँ झिठेने ढुङ्गल अहिले ठो इन्फर्मेसन गन झिठेन ठो चाहिँ सूचना नठ्याङ्गुडु अहिले झिस चाहिँ झिस नेपालीपट्टि फर्स्ट दक्ले हापाङ्गु बाल मनोचिकित्सापट्टि क्लिनिक चाहिँ कान्ति अस्पतालले चले आन्छौँ सिविन अहिले अन चाहिँ नेपाली जम्मा नापाला न्यटका छमजका बाल मनोचिकित्सक नेपाले आज के सोमडी वेकअपिन झिना पजान्छौँ दिगुडु अहिले वेकअपिन मार्फत चाहिँ कान्तिला क्लिनिक चले ज्याचोङ्गे डु नि ठ्याउ लकडाउन बले न 17-18 वटा केस भइचौँ डु क्लिनिक ओपीडी तर वेकअपिन छ यसले 18,000 जना मस्तना चाहिँ अनलाइन टेली काउन्सिलिङ याना चाहिँ सहयोग न यान्छौँ कि ठो अवस्थाले चाहिँ वो मनोस्वास्थ्यपट्टि न झिस यको ध्यान बिमा झिसन फिल यान्छौँ नटु झितर कपिन्ट ठो लकडाउन ढासाट कि गयो ज्या कोरोना ढासाट कि आला अन्न लाटा ठन्न थला पिन लाटा हामीले ज्ञान चङ्गुडु कस्तो गुली ज्ञान चोनजी अहिले ज्ञान चोङ्क न वेकअपिन्ट अझ थयोपट्टि अधिकारी न हनन्जुबले मस्ते त यो थाक्या चौ हिसाबमा झिस बालमटो चिकित्साले न ध्यान दिया चलाउँदै हजुर मस्ते त यौन दुराचार यही दुराचारी वा खुलेआम त्यहाँ उइटोङ्गो दो थोके राज्य मुख दर्शक ज्यातोङ्गो दो जस्तै कि उखन झेव थौ नौनी निर्मला पण्डित हत्या जोदो आटक न हत्यारहरू लिएको मफो उखन थम निसमते त छिन्सर डुमेसन त्यो बलात्कार याना स्यान्डौदो उके न छुन मुद्दा सरकारमा टिकाउ मरो सिरिने पाखे छुदैछ जिमो एकदमै तरोङ्गु विरोध दु जि नक्क तिनी झिपटी छौ प्रेस रिलिज न वंगुटु चुक्या विरोधे पजाङ्गो मुस अछि छुराई सुनसरीपट्टि घटना अहिले चीन आज ढाइटेल नि दण्डहीनता झिठा चाहिँ दु कारण थो पीडक देश चाहिँ थैट एकदमै फिफायाना प्यावे चंगो अवस्था जुल अहिले दण्डहीनताया कारण झिस जुन न्याय सम्पादन ख वो एकदमै चाहिँ सुराई पीडक युपट्टि साथ बि किसिम युज्यावन महिला अहिले पीडित तेटा चाहिँ विश्वास न्यायले विश्वास रास ज्यावन कम ज्यावन अहिले 8 जुन किला झन्झने रिपोर्ट आइ मख्ट रिपोर्ट याना छिना थै बेजत जग थैपट्टि उलिमछि चाहिँ समय चाहिँ मनिगु ठुली दुख गुण गामलिसे वेमा जिल्ला अदालत थेङ्क वेट गञ्चना या छुया अया सेवा सुविधा छिले कानुने चोइट गुदु तर कानुने चोइट थे व्यवहारे मजुल कानुने खलाउ खसना नेपाली पालाउ कानुन दु तर कानुने चोइटपट्टि चाहिँ झि व्यवहारे उतारे या त चाहिँ वो छुटाइ वो मनोबल वो विल पावर चाहिँ छिटा कमजुको कारण नठोजुको ख अहिले जी ढाइथे यदि थयावे अवस्था निर्मला हत्याकाण्ड युथे थुनिको हत्याकाण्ड युन अयावे जुयावन ढासाला जी मिसा मस्तला ठुली जोखिमेला त नि बलात्कार याना सानाए तक थके ढुङ्गान को देश जग जुयावे मागु आफ्नो
추추 코이드가 추 줄루스 워해 지 차체 존존나 지 निम मजा चाहिँ सिडुङ्गल निम मजा त बलात्कार याना स्याबु जिला एकदमै एजिटेटेड जिमाल जी आन्दोलित जिमाल अहिले समाजे ठो चाहिँ भावना दैनी ठो चाहिँ क्रूर अमानवीय चाहिँ घटना त खरका समाजन आवाज उठे यापट्टि चाहिँ कम ज्यावन रासा अथवा पीडित त झन्झने अपोज दैवे हजुर अहिले मिसमति त बलात्कार याइ पिन्छ मृत्युदण्ड या अध्ययन ज्याजङ्गो ठुकै बारे छगु धारणा चाहिँ ठुक्यो बारे चाहिँ जिउ चाहिँ भचा फरक धारणा दु जिमो सिविन संस्थापछि न थाकि मृत्युदण्ड एकला झिउ नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारपछि 1948 पछि चाहिँ जिसा बिट जिसा माने यानो हिसाब न जिठा चाहिँ क्यापिटल पनिशमेन्ट मृत्युदण्ड मधुको देश त मध्ये झिनस भचा गर्व याना थागु देश मध्ये जिउ देश न ख अहिले मृत्युदण्ड जक जुया ठो बलात्कार समस्या समाधान जुगु जुसा गुल्ली देशे चाहिँ मृत्युदण्ड बिगु चाहिँ चलन दु वो देशे बलात्कार घटना 1% न कम जुगुमरु दक्ले रिसेन्ट दक्ले चाहिँ रिसेन्ट उदाहरण दाइ झिपटी छिमेकी देश भारत ख अन चाहिँ निर्भया हत्याकाण्ड ढाउजुल छि दक्वेस्या सिउ मखला छि निर्मला हत्याकाण्ड थिए अब वो हत्याकाण्ड जुइ ढुङ्गा इमसँग सिक्क कडाउ कानुन हल र मृत्युदण्ड याउ ढाल वो मे छगु कडाउ ख चाहिँ बाल अधिकारी विपरीत चुहल रासा चाहिँ 16 वर्षमा छमन पीडक दु अन बलात्कारी वो 16 वर्षमे सित तक्कए मृत्युदण्ड यागु घोषणा आया मृत्युदण्ड बिल वर्ष लगे जुल तर मृत्युदण्ड बिल तर वही मृत्युदण्ड जुया चंगु दिने बल अछिले भारतीय बलात्कारी घटना कम जो आन नक्टिने हात्रा ढाउपट्टि हत्याकाण्डपट्टि खलुवै चौध होला ठ्याक्क झिठन बजाङ्गो सुनसरी खलाञ्चनाले अन अछि याना ग्याङ रेप याना छम मचा चाहिँ 19 वर्षमा मिसा मचा चाहिँ सिट होला निगा सिट अहिले आ मृत्युदण्ड बिढुङ्गुको देशे अयाजुया छन् त्याबले उकेला कमया चिनेन मृत्युदण्ड दु अन्न बलात्कार कमहरु अलि ठुली देशे आ गल्फ युपट्टि गुलीवटा देशे मृत्युदण्ड दु स्टोन हाने याना तर अनन बलात्कार कम मजु अलि मेउ छगु चाहिँ ज्ञान पुसे चंगु ख थन छुटगा ढाल आशा यदि बलात्कारी त मृत्युदण्ड बिउरका कानुन वल कि कामनु त ज्ञात रहेका तर छुयाइ ठो केस रिपोर्ट जुल कि जित मृत्युदण्ड जुइरका अहिले झन हो भिक्टिम तेट चाहिँ स्यागु ज्या चाहिँ अपोज्या भने यक्को देशे अठे जुगुदु अहिले मेउ छुजी ढासा मेउ छौ झिस एकदमै ठिकै मागु ख चाहिँ ठो बलात्कार दायु ख खास याना मस्ते त याइगु बलात्कार दायु थये मस्युपी मनुतेस अपो याइगु मतलब 80% सिके अपो बलात्कार त थ मस्युपी गबले नाता गोता गबले अन मस्युपी गबले थन मस्युपी स याइगु जुनी सुनाना उजुरी तै मख्त अलि जी धाइ नि 12.5% बलात्कारला हार्ड नाता करनिया दु इन्सेस्ट रेप दु थये पराब परिवार यो हिया नाता डुपिन्छ थय अपु यान्छौ बलात्कार कका यान्छौ बलात्कार पाजु यान्छौ बलात्कार अलि वो बलात्कार या विरुद्ध मुद्दा पे त सु तयार छी वो मचा मिसा मचा अथवा मिजो मचा गुमिसा 8 जना जितथो बलात्कार या त ताइगी वो घटनालाई गब्लिन दर्ता याकी मको छाकी ठोला मनु सिगुजुल थय अबितो ठोला फाँसी बिमजुल हत्या या मजुल रका ए जुगुनी यदि चिस प्रगतिशील हिसाब स्वेगु खसा ठुकिया उपचार मृत्युदण्ड पटक्कै मखु छा रासा एभिडेन्स जु जिठा इन्डिया जुगुमरु चाइना जुगुमरु दक्ले लिक देश लापी मेगु यको देश जुगुमरु थो बन्द यात्र रह्यो जिपछि समाजयु संरचना खास याना पावर रिलेशन्स शक्ति संरचना जिसँग गब्ले तक युपा हे पैमको अब्ले तक थो बलात्कार कमजिमको मस मिस्तेपछि स्थान जिसँग समाज छुबिया थैगु मिसा मस्त वो मिजा मस्तेपछि स्थान तो देशे जिसँग छुबिया थैगु जिते कानुन कडा कानुन कागजे जग भोले जग दया मजला ठुक्युपछि
व्यवहारे उतारे या त झिसं गुली इन्भेस्ट यानौदो गुली खर्च यानौदो गुली झी संवेदनशील ज्यादो झिके राजनैतिक सोच झिके चाहिँ वो विल पावर पोलिटिकल चाहिँ विल पावर गुली दु झिसं चाहिँ थो रेप या त अन्त या त समेसित फाँसी बिहाको समस्या समाधान जिमको ए जिगुली निसा मस्ते त झिसं आख बन्केमा ल बराबर अधिकार दिमा ल भेदभाव बन्द यामा ल निजैते त गुली ख वो पैतृक सम्पत्ति बराबर हक देमा ल नागरिकता बराबर हक देमा ल खया मानव भूमि बचाइ खयो ना जिस समेसित सुख फाँसी सकारात्मक सोच झेपछि मनुटेके जग्गामा हु राज्य संरचनाले ठो सोच दुगु हिसाब वो अन्तयागु चाहिँ वास्तवे झिगु चाहिँ मिशन जीमा छम निमेहित अछियाना ठो समस्या गर्दैन समाधान जी हजुर ठाउँकुने बाल श्रम न बढे ज्यातंगु खनिदो थुकिया त गठेना भिस निराकन या बाल श्रम मुक्त जुल लगान त इजंगु खोला मुक्त जोन खनि मरो थुइटा गठना निराकन या भिस हजुर बाल श्रम यो खलाउ खसा चाहिँ यक्वे कम चाहिँ ज्यावन संगुदु क्रमिक रूपमा मस्त चाहिँ ज्यासनेगु चाहिँ सेक्टर ते छुराइ व श्रम क्षेत्र ते गर्न चाहिँ मस्त चाहिँ ज्यासना चौडु अन चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ कम ज्यावना चौगुदु तर मस्ते त अझै न शोषण याना चौगुदु तो शोषण चाहिँ वो अनअर्गनाइज्ड इन्फर्मल सेक्टर दैनी जस्तै छिक सुना जाएका तल चिक्चा रौचा पसले जाएका तल या तट रौपटी सेक्टरे चाहिँ आमरे ढुङ्गल अन न्यूनीकरण जुइ ढुङ्गल रका सरकार थागु र वो बाल श्रम निराकरण यो चाहिँ छगु मास्टर प्लान न हगुदु सरकार मखला ए जुगुली थन प्रगति चाहिँ बालाउ जुया चंगुदु तर जी छिनाप नक्तिन थो प्रोग्राम सुरु जी हटिने जित बाल हेल्पलाइन झिपटी बाल सिविन बाल हेल्पलाइन मेसेज वइ चंगुदु उनकन छम थने काठमाडौँले छम चाहिँ त ठुली ज्यासनीमा मचाइ त ठुली दाइ त हो घाए थपामा चिकपटी घाडु अले खबर वाला व पासा पिन्छ भैसे पार्टी ढाठा पासा पिन्छ व चिक्चा घमा मचा जम्मा 11 वर्ष ठेछौ 11 वर्षमा चाहिँ त ज्यासनी त तैट मचाइ त चाहिँ रेस्क्यु याना हेल्पलाइन हेट पिन्छ व मचाइपटी पीसीआर या त यंका चंगुदु थयो घटना चाहिँ जुया चंगुदु तर क्रमिक रूपे ठो चाहिँ कम जुया वंगुदु तर ठुक्यु लागि चाहिँ झिस ह्याब्ले डाइ नि जनचेतनामा ल तर सुना तै चंगुदु बाल श्रम ढाबले आख सपिन्छ आख बनाट पिन्छ कलेज म पिन्छ गन तट रौपटी संघ संस्था जाई पिन्छ ठोमा चाहिँ त जी आख थन जिठा छे ज्यासना चाहिँ उयोपटी जीवन बने जी राजी त चाहिँ बोबिया है मला ससु पिन्छ चाहिँ ज्यासनी पि मस्त तै छाकी इपि चाहिँ चिप लेबर जुल इपि चाहिँ दपि चाहिँ झिकटी त श्रमिक जुल तर कम उइवे थासे 12 वर्षमा मचायो थासे मिजमा चाहिँ थासे झिस 20 वर्षमा टेमासा गुली 10 गुना बढी चाहिँ तलब 2000 मचाइ त गुमेस्टला 2-3 हजार ब्याटै छम तर गम अछि टल्किला नेपालीपट्टि श्रम यु ऐन आला बाला वोडु वास्तव बेटाउ खसा तो 2-4 वर्षे श्रम क्षेत्र बालागु चाहिँ नीति नियम वइ चंगु तर वो चाहिँ आत्मसात यामाला प्राइभेट सेक्टरमा आत्मसात यामाला दक्वेसा चाहिँ वो ठुके माला कानुन छुडु रका ठुके माला तर गम छम टल्किला यदि विथ रेजिस्टर याना वी पान नम्बर काया विथ झिसा जागिरे तेउ खसा मिनिमम चाहिँ वेज बिमाला हप्तै छ कविता बिमाला अछिया छुटाइ आईएलओ युपटी चाहिँ कन्भेन्सन अनुसारलाई झिस हप्ता 40 घण्टा जक जाएके दल तर मचा पिन्ट जाएके तसा इपि हाले मफु झिना पलवावे मफु 20 घण्टा बच्चा ग्याई उली चाटेवा बिया आखा बंका थिए याना अले निसी जाएका थिए बाबा अले ए जुन चाहिँ तो समाज चाहिँ तो सोचे न परिवर्तन हिमाल समाज छु सोच दु रास्ता सा यहाँ पनि ठो छुडायो वेलफेयर युज छुडायो द ठुलो दया या अयापट्टि जक सोच छ
ठो मनै जिन्दगी बने या सोच जुसा चाहिँ 10,000 रुपियाँ चाहिँ बर्थडेले चाहिँ 10,000 रुपियाँ गन्थे सेवा केन्द्र वना चाहिँ मानेन ओहो छुच्छु न धर्मयाना राख्छु नि मन्टे तर वो 10,000 रुपियाँ छक बिहा वो मनु वो झिम निम मनु जिन्दगी बने जु इम त हामीले गरिब यान्थे हो अलि गरिब त मिया गरिबी मिया गरिबी मनु टेट फोटो काया ठिम त जिम्स दान बिहा रगा फोटो काया इपि को इम बामलाउ ल त अया याना थपि एकदमै दानी त्यागिपि छुच्छु न धर्मयाना त्यागिपि मनु त हो ठोस सोच याना चाहिँ वास्तव बाल श्रम दैछौँ ख सरकारीला आ नियम एकदम कडा चिज ललितपुर महानगरपालिका अछि चिज है काठमाडौँ महानगरपालिका न बाल श्रम बारे यको ज्याड न वेकअप इन चिज एकदमै बालाउपट्टि साथ बिगुडु छौन्यु क्षेत्रले चिज बाल श्रमिक क्रमशः रूपमा मरे ढुङ्कल ठेना यान्चो नगुडु तर वो बाल श्रम फाइदा काइ चौपी मनु त वो चाहिँ इन्डिभिजुअल त जिफु न्याम जिफु थ यो फाइदा सोचे या छ वेकअप इन्सन चाहिँ छुटका छन् ए जी ट्विटर नकमटा छ वसी ढुङ्कल एकदमै मखु सु मचा गन ज्याय ज्यासना चोमडु प्लिज सरकार त खबर यान दिस सरकारी चाहिँ नेपालीपट्टि चाहिँ एनसीआरसी धाउडु नेशनल चाइल्ड राइट्स काउन्सिल अथवा सिविन सञ्चालन या मेमे पिन्सन सञ्चालन या बाल हेल्पलाइन खबर यान बिया दिस जिम्स वो मचाइ त वेकयुपट्टि परिवार नाप नाप्लाका बि वेकयु शिक्षायु लागि 10-12 कक्षा तक बने त सहयोग याना बि अले रका जिन्दगी बने वो त न्याब्ले थयो ज्यायमा याना न्याब्ले चाहिँ मे लेभलमा चाहिँ नागरिक बने यान त या थैड वो आनन्द वो ढासा वो चाहिँ जिसले वो एकदमै बामलागु चाहिँ मनस्थिति ख हजुर अले नापा भडौ 4 गते बाल दिवस न्याकीको ख आ गणतन्त्र वे ढुङ्गा ठोमिति सारे ना भडौ 29 गते याट ठुकिया बाल दिवस न्याको थवा तिने जुल बाल दिवस या मिति सारे यामाको कारण सुख अले ठुकुसी बाल दिवस छुछु ज्याज त जुल ए हजुर ठो भदौ 29 तारिक चाहिँ सेप्टेम्बर 14 ख अहिले सेप्टेम्बर 14 1990 ले चाहिँ नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ चाहिँ बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि त पारित यागु दिन ख भदौ चाहिँ 29 तारिक सेप्टेम्बर 14 नेपाल चाहिँ दक्ले पहिला बाल अधिकार महासंघ सन्धि त पारित यागु देश ख अनि एजुली ठो प्रजातन्त्र वे ढुङ्का चाहिँ सेप्टेम्बर 14 अथवा भदौ 29 गते ठो बाल दिवस मने यागु ख नाभा भदौ 4 चाहिँ जिसुएबले महारानी या बडा महारानी या जन्मोत्सव हिसाबे याइजुली जी आ राजतन्त्र जी टोटा फाला जी गणतन्त्र जुइ ढुङ्को हिसाब चाहिँ छगु सिग्निफिकेन्ट डे छगु चाहिँ मस्तेपट्टि अधिकार चाहिँ स्थापित जु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित जुइट जी नेपाल अङ्गाले या दिन जुगुले चाहिँ चिस सेप्टेम्बर 14 भदौ 29 ठो माने यानागु ख अहिले ठो दिने चाहिँ यको बालागु कार्यक्रम त जुल वो कार्यक्रम त चाहिँ भर्चुअल जी आठे खलन चना भर्चुअलले जुल यको अहिले मन्त्रालय न याव कार्यक्रम चाहिँ प्रधानमन्त्री न छाया वेकन अस्ते खन्याना दिल बालागु सन्देश न बिया दिल अहिले जिठे यापि यको संस्था चाहिँ जिस सडके चौपिट जिठा बोल हेल्पलाइन फोन याना जिम त ठाउँ पनि नि मन त ढापी सडके 14 वर्षमा मजा थयमा जुया झन्डै सिन अछिले हस्पिटल याङ्के माल चिसमा अया डको ज्याना नमाने हैन अलि उकिया साथै चिसमा चाहिँ सातै प्रदेशै पि मस्त 238 जना मस्तेपट्टि चाहिँ चिसमा छौ जुमे तरंगु चाहिँ सम्मेलन याना अलि वो सम्मेलन चाहिँ ठो कोभिड-19 मस्तेको अधिकार लागु असरिया बारे सातै प्रदेश पि मस्तेस नवान्दिल वेक मस्त मध्ये चाहिँ गुम चाहिँ जो शारीरिक चाहिँ अपाङ्गता दुपी मस्त अछि छुराई एलजीबीटीआईक्यू ले लापी मस्त बाल श्रमे लापी मस्त बाल विवाह न चाहिँ अछि उद्धार यापी मस्त वेकअप थै धारणा तै दिल अलि थोको कार्यक्रम चाहिँ वेकअप मस्ते सय चले आन दिल अलि झि दक्को चाहिँ श्रोता ज्या झिस वेकअप निको खन्याना छ न अलि ठो खन्याना त चाहिँ झिस दक्को नीति निर्माता तेत न सता संसद यक्को गुली 10-12 जना संसद तेसन याना दिल जी थ्यापी संस्था चोपी नेटवर्क 10 वटा नेटवर्क ततरो नेटवर्क पि चाहिँ दुजपि सन याना दिल जी डक्टर सान हजुर हजुर
नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबोया नेबुया कोभिड-19 सचेतना ज्याजुले ठगो अमूल्य यी ब्या मस्तेत जिगो यौन दुर्व्यवहार सडक बाल बालिका मस्त व मिस्त निगो बाल श्रम व सशस्त्र युद्ध मस्तेत लागो असर बारे थ मस्तेत सुरक्षित यानातेत अभिभावक या भूमिका बारे लकडाउन व निषेधाज्ञा ठोइले अझ आपा निसा मस्त बचे जित ठाकुको बारे आपला आपा सन्देशमूलक ख झि सकसित कना दिल उकिए लागि छिट यको यको सुर्या ज्याचना कोभिड-19 सचेतना ज्याजो कमिटिया पाखे व नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबोया फेसबुक लाइभ पाखे व झि व्यक्तिगत पाखे छिट यको यको सुर्या ज्याचना अले झि नेनि मफो थुन खता जुसा छिटो ती हाकल आ इला दयामन्त ओके ती हाकल ska दया बिजा हजुर रचना जु छिटा यको यको सुबा जु पाखे छाकी थो कोभिड ये सम्बन्धेन खलाबले मस्ते त चाहिँ झिस मखला प्रायोरिटी बिया चुनाव गुटु लागि मरु उके जी एकदमै संवेदनशील जु जरुरी दु नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु न छिक्पिन समस्तेपट्टि थो विषय त चाहिँ प्राथमिकता बिया दिल उक्यु लागि जी सिविनी पाखे जु थoi पाखे न यको यको सुबा अले ठो छौ रस रहिस महर्जन या जिन चाहिँ काउन्सिलिङ फ्री ख कि मकुट गान्या दिला एकदमै फ्री ख सुन मस्ते त काउन्सिलिङ चाहिँ माला ढासा एब्सोल्युटली फ्री काउन्सिलिङ छिस अनलाइन न प्रोभाइड यान चनौडु 1098 बाल हेल्पलाइन यु नम्बर ए छिपिन्छ फोन यान दिसान अनन फ्री काउन्सिलिङ भई अले कान्ति अस्पतालले वने मासा छिस 50 रुपैयाँ पछि टिकट काटेना वनेमा छाकी चाहिँ सरकारी चाहिँ सिस्टम ख अले 50 रुपैयाँ न पुले ठाकु ढासा जिट हेल्पलाइन खबर यान दिर्की जिस वो फ्री याना बी अले जी ठोए हेल्पलाइन खन जनाबले यदि जिठा लिकल लिकस मस्ते त दुख जुया चोंगुडु वेक अप इन श्रम शोषण लान चोंगु यौन दुर्व्यवहार लान चोंगु इंटरनेट ऑनलाइन ने समस्या वइ चोंगुडु छुन मस्ते अधिकार या विषयले छुन जिस खबर या मागुडु वेक अप इन त सहयोग मागुडु वेक अप इन स्कुल वने मखंगुडु अथवा वेक अप इन चाहिँ स्वास्थ्यले समस्या दु छु दुसा जिस सरकार या त न जिस झकझके यामा अले झि थन भटिचा चाहिँ छुलाई एक्टिभ जिया लगेजीमा जिस थइपट्टि छु पहल चिक्चा रौसा पहलयामा वो पहल धाइगु मस्तेस अथवा मापिन्छ अथवा तर कपिन्छ नागरिक देश बाल हेल्पलाइन पट्टि देहवा फिल्मोगु नम्बर 1098 फोन यान दिलदासा वो छमु कल छमु मचाइपट्टि ज्यान जोगे यागु कल जिया जि उलिया सुबा हजुर नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबोया नेबोया कोभिड-19 सचेतना ज्याजो सैतना दिपी सकले हनी बपी भाजो मेजुपी आ झिगो ज्याजो या ई फुट छिपिन्छ झिलिसे चना छगो तक अमूल्य ई ब्या ज्याजो नेन चना दिल उके लागि छिपिन्त यको यको सुरा विषय कोभिड-19 सचेतना ज्याजो या संयोजक प्रजित साके प्राविधिक रूपमा ग्वालियन चना दिमा पासा ख तेज नारायण महर्जन अले हि नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबोया नाय सुरजवीर बजाचार्य दुजपी मीना बजाचार्य अनुप्रधान हसना लवजो झि ज्याजो न्याकमी रचना श्रेष्ठ अले थौया झि हनिबमा पाहा शिविन नेपालया निर्देशक सुन्निमा तुलाडर जुव झि ज्याजो न्याकमी रचना श्रेष्ठ थना उनित उज ब्यादिस मेगु वाले ठोया इले कोभिड-19 ज्याजले जिपिवे छिकपिना बुधबार व शनिबार शनि लया 6 बजे निसे 7 बजे तक ठो ज्याजो लुमंग नेना दित इना पेना चना मेगु इले ठौठे जिपि नाप्लावे जय माभा सबै सित जजलपा आखन नाप्ला जजलपा सुबा